Ungakhathazeki kwendlovukazi uNandi. EmaBhidi la siya khona besivele well prepared ukuthi noma yini engasenzeka because siyazi ukuthi la eSouth Africa umkhonto uhlezi usabotajwa. So besikulindele lokho ukuthi kuzothi ngo last minute bese bema phambi kwendlela yabantu bezama ukusabotaja umkhonto. So sigibelela njengani yakwethu ungakhathazeki because yashesha menyezelwa lento umkhonto saba well prepared, even more well prepared. So la eSouth Africa siyazi mfethu ukuthi njengamanje abantu abahleli emandleni balwa ngayo yonke indlela ukuthi amava abantu base South Africa angazwakali. Kodwa engikuthanda kakhulu awukho umbuso ngawe, nombuso wamaRoma wawa ayikho imbuso ngawe. Bangakwenza nje abakwenzayo basabotage umkhonto ngoba naku bese kwipower benze zonke izinto becasha ngama state resources. One day is one day. Asazi ke ukuthi bayokwenza njani because once umkhonto abemuka amandla poswela umgodo okucasha. Because nabo abasemahhovisi nabamaphi kufanele ukuthi bazi ukuthi noma ngathi iODC iphumile ukuthi akusabotage umkhonto, kodwa wena osuku lapho usemandleni kuyadinga ukuthi usikhawunte nawe ukuthi umhlalo wase South Africa. One day ayothena amatafula abheke phansi because nawe uyingxenye yabantu eSouth Africa abangaphansi kwengcindezelo. Although kungabonakali because mawusuku usasebenza usavikela iparish uyayibona ekhamba kahle konke lokho, but ungacabanga ukuthi abantu base South Africa iningi labo lihlele emakhaya lisebenza. Ngasi isizathu sokuthi isystem yase South Africa ikhetha abantu lapha nalapha ya ukuze kubonakale sengazuthi iyasebenza, kodwa ubungaphansi kwencindezi. Siphumile sonke silwela izwe lethu, silwela izwe lokhokho bethu obabamkhulu, sidinga ubulungiswa eSouth Africa. So kuyadingeka ukuthi ke uma kunesimo sokuthi eSouth Africa kucindezelwa izwi labantu abaningi abamnyama bekhala befuna izinto zibe nobulungiswa, kuyadinga ukuthi nawe ulithathe iside labantu abaningi eSouth Africa babonayo ukuthi izinto ayihambi kahle. Because one day uyaphela umsebenzi, uzobuza sijoyina, uzobuye ube ngasesayidini lethu, uzwe lobo buhlungu obuzwa yithina njengoba njengamanje abantu base South Africa bebukeke ngazothi bayahlanya mabethi ugovernment okhona kenzi kahle. So ngamanye amazwi akudingi ukuthi umzabalazo uzowuqala ngoba usubona ukuthi imvula isinetha kuwe. Sisenkingeni eSouth Africa, sikwi crisis, akwenzeki lutho. So njengoba kungenzeki lutho kwala ngisho abantu sebethi bayakhuluma, abantu behamba be-exercise ama-right abo, kugijima istate sizosabisa abantu, kugijima istate sizophula amalungelo abantu, ngoba kwazeka kahle kamhlophe ukuthi sona akukho la ngasimangalela khona sizophula amalungelo abantu. Iphi le democracy kwakukhulunywa ngayo eSouth Africa kuthiwa yizwi labantu? Sekushonephi lokho? Kodwa ke one day is one day. Ayikho imibuso engawi. Mark my word, ayikho imibuso engawi. Ngisho bangaqholosha abantu bavike ngestate balwe nathi ngisho be-wrong because bayazi ukuthi basebenzisa ipower, because bavikela ama-interest, kodwa lezo labo usuku abantu labo. Lento nje ukuthi sikalele ukuthi fanele iground libe ngakanani eMabhida, afunakala abantu babe bangaka, why leyo nto yenzeke makuyi-MK. Sihleze sibona amaqembu efika eMabhida, asikaze sizwe kuthiwa kukaliwe ukuthi abantu fanele babe bangaka, kwasha kwacima kwasala amalahle. Namhlanje nje siyazi ukuthi kuba amanye amaqembu athenjwe isitha beyizophuma itimela ngisho kuthiwa yisonto. So ngoba ke ama state resources
kahulumeni wobandlululo lo, because ngeke sisho ukuthi ama-state resources ahulumeni wenkululeko, because inkululeko azange siyithole eSouth Africa. Kodwa-ke makuyiqembu labacindezeli laba banebala elifana nelethu besebenzisa imishini egameni lethu ukuthi balwela thina, kanti ba ama-gatekeepers between thina kanye nesitha, bazenza sengazi ukuthi banathi kanti bavikela isitha, bawudonga. Ingakho kuzobona benikezwa ama-media platforms, uma kufunakala ama-ground benikezwe, banganikezwa mbandela ukuthi i-ground lingagcwala lize likapa-ke. Baphinde futhi uma befuna ukuthi bathole i-transport banikezwa lonke uhlobo lwe-transport, because kusuke kwaziwa ukuthi injengenamazinyo. Kwi-grassroots level kubuka sengazuthi iqembu elisebenzela thina kanti iqembu elisebenzela belungu egameni labantu abamnyama. Kuzophela konke lokho nganza kwethu eSouth Africa. Uhulumeni wakhona ngihlakaniphile ngabe ngiyaqala ngiyabalalela abantu, because once abantu baphume esandleni ngelinye ilanga, because alaziwa loba linye ilanga la bantu bophunyuka khona baphume esandleni, because ikati mawuloku ulivalele khona ligcina likhombisile ukuthi nami nginawo amandla ukuthi ngaphuma kuleli khona. Kohlwe emini nganza kwethu, kohlwe emini ngimzwana abantu nje bafika la sekuthenje enough is enough, kohlwe emini. So uhulumeni akazami ngayo indlela ukuthi ahlehle nje kuthina abantu uma befuna into zabo, aloke yena efuna ukuba i-gatekeeper between abantu abamnyama nalento abayifunayo, because noma bangenza yiphi into becabanga ukuthi sisazobuya siyovotela amaqembu ekade ekhona kwipower ahluleka, ngeke sisakwenza lokho. Ngisho bangasisabisa ngayiphi indlela, ngeke sisakwenza lokho. Banikezwe ithuba badlala ngalo, so sasagcina sesibone egcineni ukuthi siloke sivotela iqembu noma siloke sivotela abantu kanti bona basebenzela belungu, thina siyaqhubeka siyahlupheka emazingeni aphansi. Enough is enough, sikhathele. Noma bangenza yiphi indlela asisayingeni, asishintshi kulento esikuyona. Masihlale sithi kumkhonto sayizela, sisuke singadlali. So-ke abamusa ukufuna ukusicontrola sabantu base South Africa ukuthi fanele senzeni ngasiphi isikhathi. Into yasuke yona yonke lento ukuthi abantu bagcina sebesibiza ngabantu babo, our people. That is why sebesithathiswa kwabantu engathi asicabanga ibona kuphela abacabangayo. We are sick and tired nganza kwethu. Emabhida ila siyakhona, sizophelela ngobuningi bethu, sizoyigibelela ngemali zethu, asinandaba. Abantu ababonayo ukuthi abazokwazi ukusiza iMK abasibuyelele one side. Abasibuyelele one side. Sinasi isikhathi.